bia open drink abesevo amana tu ni ma hye woni monyamo a mizo ne 5G drink no Express Group adama omo edie tu kwan ami akwa ye adwuma wa manfo nkru so say ye Canada, US, UK, Australia, New Zealand omo bia pesa okoso bia no ye Express Group adama eno mo de ye ko abusiafo afe no saso abawie ye bio sompa chede se ne afi bia mo ene ye no ejanka bedidi ejanka benom ejanka be hye ejanka o se ye de sere ehye ne mfurumo ma afi so no mo meka sompa television no sompa FM ho na yenkai nyanka no wabra afi no ekwawie ye sompa chede o sempo ne utaku se ye mo se ya nwa de obetimi de abedum ye bia no fa beke ho na yenye enhira emfiri obade ne ho abusiafo enyumeko wenum na ebo echidomo bo yadonti ama ye vema ba bia wo bia no enyumere yetimi abane aba besum wo meden ede nana ya bo amale bia boga enyumere mene ejapia apam dada Wajenche no nsusu obetimi de aba beka ho abra wo ka ho ye social media platforms no ahodo nyina so oko Facebook Sompa 93.1 FM na YouTube so Sompa TV Ghana wajenche no nsusu ode bia ho no mo a yegusu a ye beka se ne mambo no abzafo ye bekenkan ede amamo yenye brain na fe nsam no ne momrodo ncho yenko ne yenko tutu na sre ene abasa emfa emamo ye de mo ehya de free Ghana dwumayefo nyina wonoma atena ye na de ye tete ene se sodom for ya dom na ejaketema da buje moje de mafusane ni antiate ngabone bia ne se numpe etiotia numpe so na we de teta we de so a October bosumi ya yawrami ya ene dikan no ne da etoso du Ghana adwumayefo nyina so twedi ampo nyankrompa fokom no ko fefiche kakra bia omo ediomo nkuku no monkaka ebegu fom zabeka hye so a Ghana adwumayefo de krata mama mpani na nadu danko akufo de se oma Ghana fo ehunu anamo a yetuo de afa galamse no a aseye nsase aseye nsu aseye mfudie nyina no mampani na nadu danko akufo na ban na emye hunu anamonkra wo mutuo ene kwan a ye fa so na ye nsuo na ese bebrebe no yetimi abo ho ban ema omoma mampani be na wotwemienu na wotwemiensa se omo hwenenim eso anura emenne wo mo ekoye nhyiemu na nhyiemu na se no enomo agiatum se omo hwe mampani anim ekosi ene na wotwe so mo anti bibi papa bia enfri mampani na nadu danko akufo na bemo ehode a na gese omo aduomu nkuku no omo nkaka egufo makwa akotrefie akodi wo mo yerenom aduane ora Joshua ansa ena eye twetwofo pani ede magana adwumayefo nyina ne nsemo a ogina Ghana adwumayefo nemo ede tudwa ene following the expiration of our deadline and the failure of government to meet our demands on illegal mining, that is galamsey, organized labor has decided to declare a nationwide strike with effect from October 10th, 2024. We are therefore calling on all workers to stay at home starting Thursday, October 10, 2024, until government accedes to our demands. Thank you. Abzafo nti weye ayo pani Joshua ansa Ghana adwumayefo nyina abzafo ma charge iya second konwa omo ekukutua so ehwe ne mo se mampani na nadu danko akufado ebe ede na besifom na yetimi etu galamse ase no no na yetwetwofo pani eda wonuma anora Joshua ansa na obobonsem so kakra ede akyere ye no ye to akase no so na ye de mo akọ Electoral Commission mpanimfo atena ye abzafo eja bu eja enya beduru ene Electoral Commission mpanimfo park meeting no maka ho asem a so obato nsafra manyuku ahodo no ene mpanimfo ahodo bia omo ekabie wom so omo mra no omo no omo ntena senkwawre wanko busa brewa emfi omani kotwa wi so omo ne ti asantemo ene pepe se jare bobo na omo mfa nhwe abato onwumanimu na ensem bia NDC amanyuku na matonton sansan so aka se abato onwuma no efi ne nsamanfo ena agimu afa no omo enyinamfo omanimfam na sansamanfo no omo enyi omo emfemfiri me ene meeting na ekoso wonkra pompone mantemo Alisa Hotel abonten so no ma meje mensa oba pani a odo maya bato commission no de atudwa se ensemo a na NDC amanyoku no eka no na omo Electoral Commission mpanimfo no medicate hu kra na mode da he de woso omo pra na omo perfume de wose omo etwie susu no na omo twide na woso omo waye na omo wide de free abato ogumanim eye voters register no mode da enu ntina na omo NDC for se demonstrate
registration no hia omo mbra no no omo ntrase na omo eni nkomo enso so adwene to adwene sense ebe etwobo ye isem ene meeting ase ma me Jemensa nkyeremu a wode ema ye ne kwan a abato komisa ne fa so epepa voters register ni mu no abusuan obobo so sei ede ekire its efforts to ensure transparency and accountability in all its processes. We have decided that this meeting and all subsequent IPAC meetings will be covered by the media. It is important to note at the very onset of today's meeting that we have made significant progress towards cleaning the provisional voters register and ridding it of discrepancies since it was first exhibited in all 40,000 plus exhibition centers across the country. Over the last few weeks, the Commission has employed tried and tested legal and administrative processes to clean the provisional register and rid it of discrepancies as envisaged by the framers of the 1992 Constitution and CI 91 as amended by CI 126. As a Commission, we can confidently state that most of the discrepancies discovered to date have been resolved. Ladies and gentlemen, over the last few weeks, there have been discussions in the public space as to the credibility or otherwise of the provisional voters register. The largest opposition party, the NDC, has alleged that the discrepancies they have detected with the provisional voters register make it unfit for the 2024 election. They have in this regard called for a forensic audit of the provisional voters register. It is important to note that the discrepancies initially identified in the provisional voters register cut across all regions. Assertions that the discrepancies in the provisional voters register are aimed or were aimed at disenfranchising voters in certain parts of the country are untrue. Observe nti weye ayema me Jemensa oba penia wada omeya bato komisan ekuno ano eno nti de na eni se amanyoko kase yeyi ne dia free mu de ono so ye ne dia kwakwose bebia na naninye ho nyina no ma me Jemensa no wo chechiri mu se ne nyina o matoto asiesie e de bibia to bebia da e wo se eni se amanyoko ni wo mo a na omu ne gidie e voters register ni mu no wo mo ehye ne nso eno chema me Jemensa sa so de so se abano a ejaye lazy ebuto mi ma kwakoto no December bosome na de toso enso no but aye si commission na ni so nyina ene se ombema ne mamu ada ho no mo fine ya de obawi e beje atumu se wa we fomfram ya obi enchinchim ne senses no ena de ono susu bedi first no obaje atum se odi first ya enye obi ene se baby ene chinchin niema ema ne kodi nkunim ma me Jemensa de okan ye efa ene so ho ne which it will share with political parties to allow them to report discrepancies they find with the register and present same to the Commission. Ladies and gentlemen, we are mindful of the importance of the voters register in an election. It is the bedrock of any election. Indeed, an accurate voters register is sine qua non for a fair, transparent, and credible election. It is in our interest as a Commission to produce a credible and robust final voters register. Observe for remeda ni ranwane se no ma me Jemensa ne ye ba penia oda omeya bato komisan ano ene IPAC meeting a ekoso nkrapompene mantemo ene obobo nsemi so ekire amansan wo sa enhyemude na asia no eno eya amanyoku na amanyoku entem afutufo enhyemude na wono kokko hyiae na eho na osona amanyoku no chorofo Yera Justin Frimpong kodua edi tudwa achese do kwasemu ni so mu kotie nkomo a wo mu die ni nyina kosi ase a na ekama yese na ano oye kire bi akini ye ma sode kokko gina bato komisa aboboa no e o mantembe bia ekokoye ye no enya dia eno wono mu nyina so bia na wodene nsemesi no osan ba kire mu se
sempo de wakan ne de abato komisa asan bie su nyina echi no wono mo nte won ho ase ne wo bibia enye we be na mum wo mo mfa de bokotodwem pa emra na empanimfo nso enhwehwem enhu ba bia etire until say other political parties are focusing when Dr. Maniba Kunya said some Electoral Commission which my challenge I feel the kind of swap and in soup for never paper. We were assembling here one supporters and demonstration. Oma supported this year on the international communities. When CSO for Kasa say Ghana you register and you hear forensic audit register in the papa and go for the film. I couldn't have platform here but I was expecting this is a Kasima is for kind not come out from data this is more kind of information you want a win-win or might man find data information that could pay input armor eye mo wa pa se NDC for yampe o motu abonte na ka kunya pa se so Ghana fo nya yiti Ghana fo nya ye hwe diplomatic corps awde bia wudwa no ko mo ko kan sam tire mo to futu go mo no abaha no ya church for penny de mo so na manyoku atiagua so Yera Justin Kodua Frempon na ewie na Yera kwakunya anyidohu debu wono nso so de gina ne wo se no kwasem ne abato komisa aye no wo mo sa abasobo enkanka ne se wo mkotena ase wo so camera si so Sompa TV fa bi live ema amansan nyina ehunu eno no ama wo ho kura esan na ewie ne wo chese eno di adanse se afi aba no emu beda ho fan na enkonko ye botom nam. First of all, Mobeka said the last CSO's meeting I here at EC headquarters. One of the issues that came up from the CSO's angle was that next IPAC meeting, the media should be allowed to come. And so it's obvious that the EC has been listening to us. And so they allow the media into this IPAC meeting. If you ask me, this IPAC meeting itself was a forensic audit IPAC meeting. Yeah. People are calling for a forensic audit or register. No, bra, abato komisa, one more IPAC meeting, we no, and I irrecognizable who so. Na wobo won mabasui abzan for about to come and for IPAC meeting and course na ene de asema me akua donko yekoto NDC de man ne e wo meeting nase ene nso bo wa wo se bonye se bia pete wo so ma me ne woto to bi e de man NDC for pa se Ghana for abrewunum ade itesemo na mokọ hu ntintini kasa ho a voters register nsamanfo ne womuo voters register di miensa mienu ene womuo na mosebo wa dance ne ya bodwa amansa nyina aba betenase a obia be fi nani ache na so ntem sakwabrane a woje nje opepo so no de ahwebie tie bie ekowi ase a edan ye so pepa nom tese nsebom de chese dum ni adan sa enomo edikogu ye ma me ekwadonko etubi di amane NDC for se ebraso se omo etenase no mototo omo ntutu ye sense de bia no asegese ojamum semonko a ena omo ebeto ede emane Ghana ma me ekwadonko nsemo a ode tudwa ewo IPAC meeting aseni papa no benefo amohia me danya me ase se me be ye ye nyina ye ma me ba no so ma me no so ye nyina he na se me danya me ase se obetna konwe so fidi amanfo sumo no NDC for had papa na so o ma de court bra no obetwere edini ne court na so o ma ni muguase ka o mo ni nyina echi no yasa betwere edini me ameti we ameka say isi ka say obi afa ni nipa emetna table no ba bia ye twere edini obi afa ni nipa bra na ye hunu say e betwere no obi antimi aka ho asem me di nipa koi ba bia me di nipa kobi ni nyina echi no ya twere edini kama wade book a ya de challenge nyina ka ho de play ka ho so obi a wonya afie du nwatwe ya ntwere obi a wonya Ghana ni ya ntwere adda na mo hadi pesa woni wo senya me de ne bae wonya ko fa de ne bae o wo ya dai mo boa
Observe nti we ye maami akua donko ne yete Ghana Freedom Party amanyuku no won ye kendifo ne kofa baya odi wo manim aprafi mampani adwane ne iPad meeting ase no ase NDC fo no mo wasem na kike bi de kire wo mu ase Ghana fo abre NDC fo eni woyo bebrebe no a omo ye de kire ma Mejen Mensa ene na pamfo a omo ye adwuma wa Abato Commission atena ye ho no ene chiniye no enye eno akua donkonko ena wodum chiniye na anase wopagyae na mom Liberal Party amanyoku yerwa kofia palu someha na someha wono nso titi bi pa de ma chiniye ma no na de ne wo kan nyina ne se wo hwe enkoma ekoso ne se de chiniye ma tworo krata na enu achi wo kobo dompe wa Abato Commission aboboa no ya santimantem ho ade akura ekoye menteme ho ase no se biwe enya de papa bia ebre Ghana fo na se de wo moka se wormo hwehwe mu nkosi ase nom ne ade se wo bubu ne sre ne abasapa na che se Abato mpasua be se ehanu aduoso num ena se yemu adwuma enu achi wormo anya kura nipa be se empem aduanan eno nso eye polling stations ahodo na se wormo ye mu hwehwe mu ena worno ma ejina to abanso wormo anya kura opidu nwotwe de ese wormo hwem wo se eno no wormo de nnafua be se aduosia na be ye se adwuma no eye haw ni se hunti wonde eka e de akirechine ye ma se de wo mu kan bia no enya de mu edu se eno betimi awoso abrewache ni se hunti wo mo ma ba bia etu kwotwere no enkwotwere. It will give you 0.002 and this is not even up to 0.01%. So in auditing this will be classified as immaterial. So no auditor will spend time to work on that because it's immaterial. So those who are calling for forensic audit, at this point in time, it casts my mind back to 2016 when what is that judge's name? The judge that we met at Alisa, VCWWQRC crap. Yes. VCRAC crap. VC crap, yes. Okay. He said something, and I want to bring all our minds to it, that we had no time to waste. So from now to 7 December, it's 65 days or 67 days. When are we going to do this forensic audit? 276 constituencies. 40,000 polling stations, 18 million registered voters. We're going to do that auditing in less than 60 days. So, NDC, please stop this request because it's not going to help anybody. And mind you, this is a biometric register. No dead person can come out from her grave or his grave to come and vote. So, if there's a dead person on the register, what is it going to do to affect your results? So please, this one is non-starter. You shouldn't have even sent that request here. You have wasted everybody's time. So see, two need to be commended for the work that they did. Eno Liberal Party. Penia wotua no yerwa kofia palu someha na someha ene wo chese biometric ne de saman bia ntimi mfira samando na waba aba betu bi amayeye enti chineyefo wo munyai na yenkoyenim Observe for ho ne kofia palu kaye ene ne ma mi akua donko keka de kire NDC fo no Dr. Edward Omane Boama wono ene hwa Abato nsensem so de NDC amanyuku no a obesi NDC amanyuku mpanimfo na emu wonne nhyiemu nase no de tudwa se Abato Commission fo no setelia wo mo NDC fo de omunwom ni so o mo se so mayi nsamanfo no samantwentwe ne samantifiefo no every voters register ni mu a so o ba metra se pa anfi o mani amfa ni hu adanse ne de wo mo NDC fo gidia enye ye ena se kura kabosumi be mienu evo ba aduasa na ye bobo ho akwakoto ba ejisa Abato Commission mpanimfo kire se enkrata ye gugugu o manim voters register no munya no ama ne minwie ya no obusa senti brebe ena Abato nwoma no ebe ya krado ama Abato Commission den mpanimfo wodo nyina wo mo ensa akabie Dr. Edward Omane Boama na ensam eni. I think that the ground rule
must be modified. Obviously, no other political party was seen during the PowerPoint presentation being responded to. So it is obvious we have done a good job, and that is why today you are all here to help deepen our democracy. This said, very obviously, 1 to 4 minutes for all other political parties will certainly not be enough for the NDC. Thank you. Abzafo nti we ye opening power na hwe abato won sensem so ma ehejo bojo eyezu eyeza ide bi kekendi si amanyuku no Dr. Edward Omaneboama ene yeti ninke na abato come say dem for omo IPAC meeting no a ekoso a omo ma kwama nsɛmtwefo ye behwe bie betie bie besere kire mu no ase no de sansem yi atudwa ene bra na wono mo hye Walisa Hotel woni abato commission no sabre kro na oko East Legon so a mampani dada John Dramani Mahama ne asofo ne adi ahia ene asofo firi ase kosi soro wono mo nyina ene na wo mo ho na emu na enkomodie mu obeche se no kwasem ni sade wono wadi mampani pen walusu pen wakotena nchen pen ene wo hwede ekoso ena sesie nso wasanya akwanya so obesan ba biu na se wo ba biu pa de a wo ba te se jetabru na mmom wo ba na fe Ghana ye japade a ye wo ya sese yenhu boto anon fa kora wanhye no wo ba ba somu ye ade aye adwuma ama Ghana fo nyina nya so mfa so na sese yi wo man no ayedemu no se niema besesa gede wo dwene man no ho wo dwene timamufo ewo mu ho ene betimi aye na no nso wo tototo nani a esan besi ono ano so wona betimi aye se adwuma nyina erinti timamufo asofo no mompa ye man no na timamufo nso mfa okukromoti mfem no na nyame de che no wodom no a ene ne wonu mu nyina ne mfo nso a wo ye ne kane asese wo hunu no wo ba ba ye ni nyina yi asiesie ama oman no afa ne tampa e de afira. In the path of genuine progress and transformation. I've had the opportunity to govern this country before. I've had the opportunity to lose an election and watch from the outside. This reflection has given me the kind of insight that I believe can help bring this country back on track. Not everybody gets the opportunity that God may give me in this election. The opportunity to have done it before, be able to sit back and reflect and come back and do it better once again. This is the kind of leadership the NDC offers to the people of Ghana in the upcoming December 7th election. A leadership that will be honest with the people, a leadership that will eschew extravagance, a leadership that will tackle corruption and invest resources wisely in order to create prosperity and opportunity for all of us. Ene East Legon enkran eho na mampeni dada de nsemi tu dwasa wo niam ahwegu a na ehunu hyehye ne de ahwegu nti wo san hyehye de a wo be hyehye ahwe a ne te kura enkafem abzanfo mampeni dada John Dramani Mahama mananso asanhia mu ya woni ye papa no masofo kokoyeye enkrapumpene mantamani e nyankopon ne nko anomo a ehweye bre wode wo mo ye adwuma mpanimfo atwetworo apepia nkomaku ne nintini a ye so mabadwusem ngwe eto adonko ye nyinara ewo omayi mu sa sofo no osia wunum na hona mampeni dada John Dramani Mahama ekyerese wono no sabi nturumu no nyade obo abesoso so wo ye Kristoni ye Assemblies of God sorry ba we are sorry penny men's fellowship kuwi na no omo pamontade nyina omo eye lunch nyina wo kobia men's fellowship so no we penny mpa wum nti ono se ne yetete ne nyamisurom kyese nyamimu anu onam no nyade a oba bedi mampeni no oba besoso sebi nturumu ene gegesem so ewo ne pen so se ase Adam ni Steve no a amanfo peso mo dane no a Adam ni Eve no kwa na Adam ni Steve no oso no mesoso so se de wiase ayete kwabrane sori a osian me de me kondo wo be ma o wose ne kondo wo opeso ware wo yenya no no nko wa no kwabrane so sori a woso de denche mbom akwamzu ne ka crocodile wonu wo pen wo peso wa no yenya no no nko wa no wo su sori wose me kondo dua me ware dua sabi gimisem sei no yesu so mampenda da John Dramani Mahama ekyerese se Ghana for e de tumi amanoa ade a obema nani akho na wahwa me akoatia san nturumu sem no a asiye paso so ewo omayi mu no. Fathers and mothers in Christ,
The current legal impasse created by the Akufo-Addo administration on the Promotion of Proper Human Sexual Rights and Ghanaian Family Values Act, which was passed by Parliament, has set a dangerous precedent for our governance. The constitutional directives for action by the President are quite clear and need not have resulted in this stalemate. As I have publicly stated, I'm a proud member of the Assemblies of God Church, and my faith does not permit same-sex marriages or relationships. My faith does not permit same-sex marriages or relationships, nor does it endorse human-animal relationships, or does it allow people to change their gender as they wish. This is a fundamental belief that I hold and is grounded in my faith. I therefore assure you that the promotion of LGBTQ+++++ and all the pluses will have no place in our schools and communities under my administration. Abza former Penida da John Dramani Mahama ni yeteni nkeng. Yefri Mampenida da John Dramani Mahama Assemblies of God ni okumchora is a miracle. Yang konfimfini mantemu na yadaswa wa amanyo senumu medo ko wasona manyuku wonu maboboano. Titina ni owo empotem ho yura Ebenezer apia mpreku. Wodi asembia atodwo e kire Ghana fo nyina yesu kuma dobembra kwafo wonum eka ho dodo na abone mrane se ebo zanzigi na wodi atodwo ase no kwasem ni se wo mo to aba no wo yire won ho toma Alhaji Mahmoud Bawumia doctor na wo mo sa toma wo sono ba ogina ne nchen ya se tie bia mpuntu de wo mo nsa beka na wo mo nsa kaniye maame Winifred Abayedo yin wono ene ginam e wo sono edimu na wo mo toma no wo toma Alhaji Mahmoud Bawumia enyuma bebu enyuma bu no mpuntu nso ebesa ye wo mo dia na we wo mo kwa pomuden nante we wieye no e wo agona doben ene wo de sansemi eto wo manim Odobin mind no mama Dr. Bawumia any president obey very good president mijinidi so what you my year you no ka ya mana ide agro so be mind Islamu who flag ya when NPP maybe I say all to second ground and the flag na asukuma Odobin bra kwa afa ho no this year wo ye Honorable Lawrence Edutua Esian wo de atodwa se no kwasem ni aban krata no kuta no na wo hwemu adwuma de NPP aban wayo bi papa ye wo se wo no san to ano so na fe de aka akire wo mo de beso so Dr. Bawumia and I am my people. What is my memory of the what comes here? What's up? And I'm home. What's up? One day, this year, I'm not going to cancer. And that's a more kind of there. Oh no, what is that? Ewie na maame Winifred Abayedo yin wono na ye pani a waginam e wo sono edimu wo mpatam hode tudwa se no kwasem ne so sono ba akonwa so a ye kan hyehye papa eboa matemamufo nyina e kan wo mo no wonya so mfa so ye sono no a na wo mo sa to ano so de a wotwa ntoma si no kokko se de e chen so e na mpatam ho wono mo nsa beka ya opia benefit finance amount to the area won't go to. It's with the health insurance back. I'm a penny one year no person. Yes, Papa, a good father, so I say, it was private school. It was a claim I went to the secondary school. It was a that. We have secondary school free. And I'm a penny one good father. Wono ne oba waginam e wo sono din mu esikuma Odobin bra kwa ho ba no a maame Winifred Abayedo eyin ni eno no Abza for inform frinfinfi mantem ne esikuba Odobin bra kwa bato mpesua no so na fe yensam fam nko Mampenida da John Dramani Mahama nhie mu a ene woni papa no masofo no ye won krapompire mantem mo na se wo sese asofo ene
mampani da John Dramani Mahama ni omusia won krapompene mantamo mu jampaye de egu no so no wo do ani famu a chese Ghana asofo gina azem papa yi nko na mahu se na owase bi odifo so bempa mampani da John Dramani Mahama nse mu na owase bi na ene wase nkom dia to mampani da John Dramani Mahama so se ohwepetete krem na ohwesunsumu wiase a bebi a ye dro die oman no asaso akwakudi ne nsem oman no akwakose ne nsabi wa kwan bia so amanfo pa omuntwi omumu no monkotwe strong koto leg busumtwim no omumo ni nyina ento kromu ase pure water ensaso numu so kwan bia so mampani da John Dramani Mahama ebedin kunim ewo afia bato no a ye babo ehon yakwakoto no December bosmeda etoso ensu no mo ose na koma penti ena matwedi amponyankrompon ehun mo ba osaso amana bedi o mayi so se mampani no difo usubempa ye bompai ohunam nyina nyankopo dia wodena dom oman Ghana na obedi oman anim ebreti sei etumi bia ntimi sia na okwan enam ne so oman ebekọ nini enne ena wahye enne ena waka watintim no ewo oman yakonya kese so ewo Yesu di mu amen. Observanti we IOD for Isaac Usubempa na yetene nke ona yesofu penia oda Glorious Word Power Ministries International no ntene adifo a ekudwa mpaye egu mampani da John Dramani Mahama so no na oka ho bi no se na koma pamti no otwiri amponyankrompo asaso de Ghana asene nsa kwan bia so December elections no mampani da John Dramani Mahama bedi nkunim ene yenko takrade atoyama ntemu afa nanso yeko nsu nan no wonu ba ya aposokofo ye won potem ho de asem bi atodwa se no kwasem ni anka ba bi te se takrade fishing harbor e de aduane pa na ebreti mamufo nanso kama ese enne suni ban bi e wo ho ya asesa mabuna wo mo de won ho ahye aposoko no mu no dodo na enyepo na wo mo kwa akopenam na mom ho na wo mada negeto ye de wo mo pe ebi ubu na ebi pai na ebi hyehye e de gusu no wo mo toto ne ne aka ho na ne ebu na prekura ne sese wo hwemu a wonu ma di frimfinhia dunum ekwa akosi adu no wo mo na sa hawi ebon won ho pa enti afia Wilson wono eye wonu ma ekokofa mpata ebeton no bia na wo kire se enkoda nkuma wo hu 200 Ghana cedis wo hu ne wonye ne ho saafoi na wo mama eho na ye bibie wo ho na wo kire de enti a wo kasa I'm a back couple. But for you, one will be also phobia. The man on my after the man. Very well, 1 day. Unless the mobile to remember what's in a one call. But some of my pop have for sack one call. One could be a blue father. No more supply where we are school. I don't know where we different to about horse. The master, so about horse will have one of work of fear for you. Oh, but I know who's the one I should get to. I know you want me there. 2 minutes, that's why we boy. That's why I start really at it. And so my man was out here and there. But what was kept was that when we want to cook. Eno eja anan na wo mo ne bonko moyi ewie kwame asomani wono nso wokopo no bi wodi mfinhia du nkono na sade wono mo kire mu no wo ba hokura na wo ye botofo akura kuma wo se wono school mu no na wonya de enti se wo be se ne maame ne papa sika de wo be kopo na wono nso de na konsem atudwa 90 rent there get the bit yato last time the incident as yata as incident na no win Babo ade Babo no sbedo wo be to no and offer the code be me there who class to me there no kwa mi nya de baba me chika ko ni ma ko babo to me the two so ma na ma kwatini me tempere mo ka mu ko school na school mu kwa ne krakra mu no na Penia Ghana Maritime Authority wodano Yura Isaac na na otu nso de tudwa a kire nhyehyɛ pa empanimfo de agu akwan mu ewo ba bia
epunu bi wo bi a wono kopo se de beye na won betimi asakra ebinumu su na wo mabrabo ama emfaso aba won so de amoman yi fra ebetumi ayi eduma ewo boat so ebade se na ye kan sisi aro ye fa emra no endu this small boat yi so te no na ye nya egu so a endem po ye share wa he ya ye engagement na ya hwe kwan a ye be fa so nti ye wo ha nya sisi ye to adwen na ya hwe kwan a ye be fa because it's not even the fishing industry alone the mining areas near the these things are happening there nti it's not a one organization say GMA pay and I said be anyasem but it boils down to labor, you the media and the Fisheries Commission any woman now. Shame be say you be more stakeholder engagement. Now you coastal areas. Now you educating from I actually say high school at that younger age. How are Akolano between and no yewura Isaac Kotu Ghana Maritime Authority eho ena wodi ne dwuma onua yempensuo bi nom yemubo mizo nguso na fe yehwe yetuntini no siateka no se eniema bi etochima ye de ase 21st for nsa ewia yebesan ba wonchembio 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311 There's a 21st clinic womu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hienye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bom di afa abefo kwan so a ye de ya brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Dani Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe san kratu emu agiatum hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina mebeko men krata krani hey eni me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya oteli di musa no oh Express Group Adarumenti akwentu ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK and Germany say a tour na se visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia and Germany mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Akwa Kumasi Asafo Labor roundabout wa Accra and so Omo Carnation First Light Tama Omo Community 18 Lashibi Girl Filling Station. From Omo Ahumatro for ISO 055 555 0067 and 0249 000448.
Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Sompa TV, Emma Akitiapa. For a so mama kwa babi oba Sompa television ye nwumre kase eso ye nto ansam no so emfomamnimum ye de mo echo 21st clinic na wo sia take ntire no a etwetwe wotutuo no wadwere ye wo se ye obi na bodua na se edu no bi atowo no abuziafo ni kire 21st clinic ne yenhwe emfa emam ye wo no wo doctors wo mfidi papa ye de etu ase de amawo ye wo ehwa overseas ene Ghana fa na nyina asoso no ye wo honom ye ni nkomo wo 0540-311-311 3A Herbal Center at 3 Eco Capsule Sabega so kokonom sa wonya bia no mo a asie etu ama asie ahye ede ama enye na pharmacy shops and drug stores ahodo num Food and Drugs Authority mpenimfo age ede atum 0546107107 mizone 5G iguso aye no nom we sportsman na ope eye drinker ebe mo ahode am energy kwanso nkoso a eye 5G ne ye kanfo de ama wo na express group for so adamenti omde etu kwan am yakọ Canada yakọ US yakọ UK yakọ Australia yakọ New Zealand, Germany, France, my biaso na yakwako yejuma honomo we eye express group no opesa ukona ukukosua de kraso so a yebeboa mo anya university wako your masters wako your PhD na onya scholarship nyina Kumasi Asafo labor runabout no so ye wo na se utie na wo hwe ye won kran so a ye Kanichi first light honomo a tema ye Lashibi Golf Lane Station community 18 wa so no ye honomo 0249 000448 0249 and some patch there for sending a fee bia benfie miensanye money atena fefefe no afiso so no ye ba maboboa no ye ba mafiem ye ba monaso biu se ejanka mobrowa obedidi ejanka behye ejanka benom afi ne kwa wie yesa no a no mani eye tutu aka omonsem na ose wa anya ma onua no na gese wa anya ma me ye nyina we so ye mfa nyankopon ye ne nyankopon tentam so hu ose to abodogu nso ne nadache bi onsa ebeka ye fa eye ekunafo ene eye ewisie so esere ye de be hye wo mo emfunumu ma na yemfa enye ne pa ebia atwen ewe awurade anim sɛ yɛ mo sɛ yɛ anwa sɛ yɛ tin tomatoes num ɛyɛ nkwalanta de so wo de ba so a na de aba de kama so hu obenya kra no a enka de obi anhye da na enka wo de aba insira de wo gye a na wagye bum 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 so hu nti wo de sa nneɛma bi sa ba na wahye ne nso de amaye ebi a wo no ntimi mfa mo ntimi mfa buru ntimi mfa ɛyɛ biscuit ntimi mfa anwa ma opese oye ni sika obetimi asende edi esi eye telephone number yi so 0598559802 0598559802 edi ebeba Tarawan Media edi ebeba Tarawan Media so mpacha de sene afi bia mo kan ye ho ema ekunafo eni nyanka esreye no enim sa afi susu no mo nya ye mba be kan ho saa ama ye de sereye ahye nyanka ene ewesia no wo mo emfunumum yanto akase no so mfama mo na yemfamo enko ensamfufrum na Global Info Analytics wo ena wonuma asese sese wo keka ne masie ni na wasese aka wonsa ko no so nanum nsia aka bosume be mienu
ene nda kakra na Ghana for ye bobo ye huni yakwa akoto aba December bosome ne de toso ensu no mo na ekuo baako a si ekwa akoto aba sa no a wo mo hwepetete kram gine wo mani ehwe ye moti amotfom kirizie se o we bedi we bewe we beda ha we begina ha sei global info analytics no mo kire se senka yakwa akoto aba na kama mpeni dada John Dramani Mahama bidi first ama Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia odi MPP fo ne maprema mpeni adwa no atoso mienu yewura lunch na matene cheda de ebia nkomebo bracket owura Musa Dankwa ne nsem ni About 8,200 energy or 111 constituencies. Yet we know almost MPP for almost 36%. No MPP for 33%. And now almost floating voters 15%. Almost taxes 4%. And at 4% said only party of the Malmons country. So move the barrel feedback in there. Almost say a trouble in there on the Amazon Mahama. 61.1%. Baumia 37.3%. Alan Obitamatin 4.1%. Nana Kwame Bibiako 6.2%. Advertisements 1.3%. We share Ghana assistant Muhammad after officer 5.1.1 July and 51.15. So just Ozanfora Musa Dankwa ne epene kwanche for the global info analytics ekuno ano. Honorable Idrisu Amidu wono ne piadom e wo mabunu fam di machi ne yamanyoku no na wode nsem bi atodwa kokobon nso na wode kɔ e de ama sono ma wono magina se yento wonso aba wa abato mpesu ahodo no so wo se sa drip machine yi excavator pilo danom ene aweaboyi a etintim akwan so ene emu ka akase no nso fa abo ne anwen kama yese ufa baabi abato mpesu aba yese ahanu aduoso num no a wo sono ma e wo ho no wo mfoni na tetata ho chiniya de ne de kɔbɔ ho bipe na wo ma waawai nyame ampata na yese wo kosumpe na wo ma doje wawo ama wabotwa kosi fom na wabotwa waawai na wono mo kan sa semi nyina na ode tudwa kyese wo mo de ebo wo mo kokɔ se kɔba se wo ma waawai ja sa ye nja sa ye jamanen kanso enya de obeja amanaka esanse eyomanyi ye nyina yeto a yetuatua kremoni de ka ho kristo ni de ka ho abosomfo wo mo de ka ho sa ana obi a nso a wotuato de ewo mu bie enje kɔba se kro na de ne de etata ho a na ase wono mayi wono maka no eyipamu assembly na esi voice na at least by na assembly ni operate kama no and this abandon citizen assembly ni si o mo jiri say and this abandon citizen assembly ni si o no o man penti assembly ni citizen and this colors because it is go who ni say and your mind is kind of mo dey this assembly the citizen assembly ni si o the new plan say o mo penti na this colors o mo penti the colors a no ma colors o bia betima use up to now this assembly ni so the juma kama and see the Minshim, and they are not paying one at his machines. Yaba. And by in a common fancy Canada commercial, common fancy castle there, and Baku Fusika, and now Mamuna is in a tax. Anna, a banana general auto machines are buying. That interest about who posters, Kobo, are buying at Japan. I united your posters at Kobo. Dear Waboa, a domano or Mabunu family much in Yamanyoku, Honorable Idrisu Amidu, and Atenini. I was on for Monko for Rukuma Baton Pesia Sway. Na Kane NDC Mrasbe Jania, na a woman Rasbe Jefima this year was out die Abaton Pesia so a Honorable George Lou, and Oko NDC Amanyokunuma Kobasebia, Umunya Mansum Bia, Nesomo Kwako Chine Kotwa, and Peninfornoa, a lawyer for Kukuda NDC Amanyukwake Komesi and he say, Sakobase Mansu Bia Ba. Wamo enko jiremoma party no ewo court no we penimpa be de echira eja odim edema NDC amanyoku no legal committee no wono ene deputy director no de atudwa se afi abato no NDC amanyoku no enye ne sa frese wo se afi a lawyer for bebro 1000 and NDC for edom be gina police station bia amoma ye police agent ya afi nko ya frese emo bia nko tubi ngogum emi nko wi NDC bia ni Honorable George Lo ninsem eni lawyers go Ghana, 600. Your teacher, constituencies, the lawyer for the accountant, the other professional, if you pay agent, if you pay monitor.
Observe Honorable George Lu Kane NDC Mrasbejani and no Mrasbeja Fima this year war South Diabaton Persuaso of Flamantem no more. Na no see ya and at church for Penny Mendis Yamanukunu Santamantama say Dr. Frank Amwakohine SSO EDB SSO. The target as NDC and what money here. Discuss the outcome of the target rather than being all out there. You better see. And you should watch out. All of the 44 seats na you know. 4 na you wanted there. You maintain 43 can in na targeted see ya jini na at the account. Observe for the original Diamendi Siamanyukunu of Rukruma Baton Persuasi Ura Ahmed Sadate Onososono at the Ayen in Yema or the Eguaquem at the Giacunyanafi at the every MPP for some at a ton semtre for anim. And yes, I have said you vote no. And yes, I have said you vote no. They are going for this season for the first time. They are going for this season for the first time. Or a free Subi ever share for a car. I had them and a car road. You will come and so you know my eye. I can tell. Or for you to deserve better. So for where your for Kroma Baton Persuaso near Koya when this Yamanyukuni Demono Ora Ahmed Sadat Nijina at the Amendis Yamanyukunu one Persuana so. Ye free for Kuma, I am fat rotrumpo, Yanante Niako Manshia South. A hona lawyer Bafua, Wajina was no demono, na one more than same be to your chess and Quasimuni, December 7th, say, drew 1 year quack or Twabanwa. Na mo pegane year, lawyer sama work and say, Mamon causes someone so, number 1 day and a her ya. Monto masono na baby asunu gina bia ne banso wonyina ho na mum nyame ampata na makosi samonsa esan kotuma mempeni dada John Dramani Mahama dia ene na ade ni ho ene esan so aba wo mayimu na de ntia wo kan we nyina yese wo se mempeni nkufo apenso ohwe kofrum dwa ya wo yese wo yo kini ye bai esan koye pane kura wamfa bi anwoda ho enti wosono na ne betimi ayode yese wo yo edi mampotemu hofo enti wo monsanto ane so Orusu oye adwuma se machine na ye de nipa bienu ya kan bom se obomapua kan na daachi na afede ye si sa nipa ye ka wo mo to Mahama ye nim ne dada na o se ade o te sese bi ekura o ka ade mu a no asai no ono na ye nkofa ne de emra o ba me se Ghana ye tumi nche nuti na ye pie a ye nam fom ye gwa mpipi hu dawro na wo be sia south ye pese fo turi brekam. Ewie na dwemfo ma no nso ede de ha wo mo ne ne wo no mahunu nso eto so kula atlewi eye ba omi anu lawyer omi emi o ma na ko ne ntimi nso skirt and blouse mu na e betom perfect ade se ye flen so emu na me ade omi na eja no omi nto ma ne no akopon da o no nti wo no wanya wie nti so wanya wie dia o se no so ye du kan 1 year dia o betimi aye bia nti horum dia nipa baba tatu suba taafia ye kwa na nipa baba mu amenya ba ga chanjo na me atete bi ko bi ma Manshia South lawyer Bafo awua wo call house to house wo wura fie we nu awura we mu ewie na ebinum ni ho yese wo mu odwom na oto a wo mu odwom ho eno na nkomo yi ekokopie abzanfo eguso de mu asantemantama se ne abatwa Ghana for ye baba ho ne yakwakoto no December bosome de toso eye ensunu mo ene ade e course wo Kumasi abonten so ene se enano pay nsuo tigu be nonso mpam no nwotwe no na asofo ene imamfo a ewo asantemantama ya kabomu a wo monante afri Kumasi adum poku trading anim wono akọ abatwa komisare mpenimfo office adaya wo se omukọ no mo akota abato komisanfo achi adwampa yesoso ede amawunum se afia abato no asofo ta wo machi imamfo ta wo machi Ghana fo soso eta abato komisare mpenimfo achi se omo enya akukuduro na omumfa niema entutu baabi eda na omumfa nhyehyɛ papa nwakwam na abano yenkoto na asomdwem yenkenka na asomdwem na yensa emetena se asomdwem abuzie nese wani ensese ye kache wo Kumasi adum post office honomo a ede esane koke ma ase ho ede kofru Golden Tulip Bridge janhye ne so na ade fa Golden Tulip anim honomo no na esewani ensese ye kache wo papa sofo no ebinuma nyinyini
sasabro ne womba still ya no omo ebo popo no. Reverend Dr. Enoch Abnanketia sofo penia oda Deliverance Baptist Church ya no oni Ashanti Regional Chief Imam ekabomo de ensem sei emane Electoral Commission mpenimfo. Shene kan say what you say India and our shepherd my body and I'm born so what now the business here bompay amagana sepisi baba bompay amagana sepisi baba na achi violence and we have bompay bondi that is my one there ba I go bompay the Electoral Commission and then go makukuro aun the media here mala kukuro na kwa mama da me be mama tina here me bia ni to bia si igenya kutai ba ko ebe asumdie ebe ba aba yebeto a ebe nimi emu na ye wojide se ye nyina ye kambomu ebe boa ama se de Ghana the friend the star of Africa and I say African sumano ebitimi aye djuma na abe so ye share Observanti we ya sofo ni imam fo wo Kumasi Abonten so ne anamo omutu ye wo Kumasi Abonten so ko Electoral Commission mpenimfo atena ye de omompaye omahoden ekota wo machi eno no na Jemensa wo Kumasi eye Ura Francis Oseinsia oba santimantama se ya Electoral Commission atena ye no wono ene da no na jese Jemensa wo Kumasi no wono so jenkratai eje mpabo ni nyina ehye omobo se mpayo no ne krata ni nyina no ode be mane ni nwan mo mpedimfo won kran emomo soso no eja onkonkro no ede ne nsa to mo so transition back to Electoral Commission me shamo pose mo de mo mai ba koma ba pani na pamfo na wo kran na me smejina ma pamfo a me no mo hwe register se futu amudi amana pay shamo pose ruti hayre be yatuma be se paper ye be yatuma be se be to abana wie no obi a betumi akwada obi aso akwada so be se empire so na oyuni bi ameto omanyi ti ye shamo po se ruti ni e be promi sanso na ye ma me na pamfo mutin kai am so on go echi don so Observanti we penimpa wono ene da Bato Commission atena ye nyina no ewa santimantama se ne kese Jemensa wo Kumasi Ura Francis Oseinsia ena ogina ne mpenimfo nem ewa santimantama se jenkrata ne jempaye nyina awoso odi bi mane ne nuanom mpenimfo ewo enkran no ye gina we